Bapak Hajat percaya. Percaya. Boleh mau? Ora tahan duh rasane masih mending putus ceritane. Ayo ibu bendahara milih salah siji sing pasti ora sanggup yen cinta dibagi. Pengantin sayang terima kasih cintaku. Pengantin terus asik. Pengantin insya Allah percaya. Yakin. Makasih. Ora tahan duh rasane masih mending putus ceritane. Milih salah siji sing pasti ora sanggup yen cinta dibagi. Mau nambah lagi apa istirahat dulu? Udah istirahat dulu. Matur suwun.